Kako u servisnim poslovima poput marketinške agencije odrediti cijenu radnog sata? Htjeli mi to ili ne priznati, većina agencija radi po nekakvim satima. U najmanju ruku mi živimo od toga da radimo i da radimo sate. Sad neko će to naplatiti klijent usluge po radnom satu, neko će klijentu naplatiti usluge paušalno, ali svejedno i taj paušalni dio opet odrađuje netko radne sate. I zapravo cilj je ovoga videa da vam pokažem kako je najbolje odrediti cijenu radnog sata, da bi zaposlenici bili zadovoljni, da bi agencija pokrila sve svoje troškove i na kraju da bi agenciji ostao nekakav profit. Kod servisnih poslova vrijedi općenito pravilo da zaposlenik na mjesečnoj razini ili godišnjoj razini mora zaraditi svoju bruto 2 plaću puta 3. Zašto puta 3? Pa, bruto 1, odnosno puta 1 iznos je onaj iznos koji je potreban da bi radnik jednostavno zaradio svoju bruto 2 plaću. Znači plaća je, bruto 2 je sa svim neto plaća plus svi doprinosi koji na to idu. Znači da radnik je barem zaradio svoju plaću. Puta 2 iznos je za plaćanje overheada u firmi, znači za plaćanje ureda, knjigovodstva, licenci, softvera i svega toga što ima, plus naravno za plaćanje plaća neprofitabilnih ljudi u firmi, poput office menadžerice, poput odjela prodaje, odjela marketinga i sl. Znači jedan zaposlenik kao prvo mora pokriti svoju plaću, ali realno mora pokriti i plaću ljudi koji ne mogu pokriti svoju plaću, koji nisu billable, znači office menadžerica recimo nije billable, ured također treba pokriti i to je onda onaj bruto 2 puta 2. I samim time, znači bruto 2 puta 2 je da bi firma bila na nuli. A onda se kaže bruto 2 puta 3 da bi firma imala i nekakvu profitnu maržu. Naravno, to je idealan slučaj, to bi nekako podrazumijevalo da agencija ili uslužna djelatnost ima maržu od 33%, što nije baš lagano ostvariti i koji to imaju svaka im čast, ali otprilike to je nekakva računica. I to se može gledati na mjesečnoj razini ili gledati na godišnjoj razini. Znači, ako je bruto 2 plaća zaposlenika 3000 eura, on bi trebao na mjesečnoj razini uprihoditi 9000 eura za firmu, da bi mogla od tih 9000 eura se platiti njegova plaća, da bi se mogli pokriti overhead troškovi, kao što sam rekao, fiksni overhead troškovi poput ureda, knjigovodstva i sl. Plus overhead troškovi ljudi koji ne mogu biti billable i da bi toj firmi ostao nekakav zdrav profit. Možete to računati na godišnjoj razini. Na primjer, ako je bruto 2 plaća zaposlenika 3000 eura, on na godišnjoj razini mora, da bi pokrio samo svoju plaću, uprihoditi 36.000 eura. I sad kada smo došli do broja od 108.000 eura koje zaposlenik mora uprihoditi za svoje sate, odnosno koje radi, taj broj dijelimo sa 1600. Zašto 1600? Jer je to načelno broj sati koje vi možete očekivati da će neki zaposlenik moći odrađivati za svoje klijente. Jer šta je, postoji naravno godišnji odmori, postoje bolovanja, postoji dio sati koji idu na edukaciju i postoji dio sati koji odu na non-billable aktivnosti. Recimo non-billable aktivnosti mogu biti timski sastanci, može biti sudjelovanje u prodaji i sl. Tako da onaj iznos od 108.000 eura koji imamo dijelimo sa 1600 radnih sati da bi dobili koliko moramo naplatiti jedan radni sat nekog zaposlenika. Kada podijelimo 108.000 eura, podijelimo sa 1600 radnih sati, dođemo do iznosa od 67,5 eura. Sad to možete zaokružiti na 65, možete zaokružiti na 70, ali to je cijena radnog sata kojeg vi morate naplatiti klijentima da bi se zaposleniku koji radi za tog klijenta mogli isplatiti bruto 2 plaću od 3000 eura. Gdje se može uštediti? I odnosno gdje se može biti konkurentniji s cijenama. Može se biti konkurentniji s cijenama tako da trošak overheada bude što manji i manji, to da možda nemate ogroman ured, da su nekakvi dodatni troškovi puno manji, da nemate puno ljudi u prodaji, marketingu i sl. I samim time ne morate imati onaj puta 2, nego možete imati puta 1,7 i samim time ste tu malo uštedjeli. Također možda ne morate imati puta 3 za nekakvu dobit, nego ćete namjerno raditi sa nekom manjom maržom, pa ćete to možda spustiti. I onda to nije puta 1,7 pa još malo gore, nego će vam to biti recimo puta 2,5. I samim time po ovome našem nekakvom izračunu za bruto 2 plaće od 3000 eura, dođemo od iznosa od 56 eura koje trebate naplaćivati klijentima da bi ova računica imala smisla. Ali ispod toga ne možete jer odmah režete, šta režete? Režete profit. I samim time ovakvim nekakvim načinom izračuna dolazite do toga koliko trebate naplaćivati klijentu.
S druge strane, može ova cijela priča ići i nazad, da su plaće zaposlenika vezane uz to koliko se može klijentu naplatiti radni sat. Imao sam jednom interno predavanje ljudima gdje sam tada još pričao kao zašto moja plaća ne može biti 10.000 kuna neto, i to je tada je naravno bilo nekako velika cifra, sada je to posve normalna plaća koju imamo, i jednostavno sam tako izračunao ljudima, ok, vaša neto plaća 10.000 kuna, koštate toliko puta 3 i sve ostalo što je išlo na to, i ispalo je tada, ako se dobro sjećam, da je trebalo biti, da bismo trebali naplaćivati 370-400 kuna radni sat klijentu, i onda sam otprilike rekao, kada možemo naplaćivati klijentu 400 kuna radni sat, onda ćemo jednostavno vama moći dati plaću od 10.000 kuna neto. Tako da su i nama i plaće u firmi otprilike vezano s to koliko je realno tržišno mi možemo naplaćivati klijentima. Da mi možemo neku juniorsku poziciju naplaćivati klijentima 100 eura sat, onda bi to bilo puno veće plaće za juniorske pozicije. Nažalost, to nije takva situacija na tržištu i 100 eura i više možemo naplaćivati samo za neke kvalitetne medior i senior razine. Siguran sam da postoji puno drugih metoda izračuna kako da odrediti radni sat, odnosno koliko klijentima naplaćivati radni sat u firmama koje se bave uslugama poput marketinških agencija. Ovo je jedan kojega sam ja vidio i kojega sam ja primijenio već jako dugo u kontri i nama se pokazao dosta dobar. Znači, gledamo zapravo koliko nas koštaju zaposlenici, koliko onda to trebamo naplaćivati klijentima, ali nekad gledamo ipak i tržišno koliko možemo naplaćivati klijentima i koliko je realno da im naplatimo određenu uslugu s obzirom na druge agencije, dobro na tržište i sve ostalo, i prema tome zapravo donekle određujemo plaće. Isto tako ne ciljamo da nam zarada bude puta 3, nego nešto niže, spremni smo na to pristati da bi bili konkurentni na tržištu, a opet našim zaposlenicima dali što moguće bolje plaće.